laka worro tu en een Vodafone Play app. Waarom in VitiFM 92.2 FM en een wallen nakalako en een bongini Vale, yale ala bembole tira na lubenda. Na benda moni na kena titombu. Gito vavanga, kei na vunga tale. Sematiko en VitiFM, morungo na kena vama tilalai. VitiFM Sarava manda kei Vodafone Play en na VitiFM. E kambiva gai kachi. VitiFM Sarava manda. E kau tani vekemni
or Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yes, so we can begin to communicate the natural marama and the one on Nele and Santi one on the Vanua and Silica Camrego VitiFM and Bongi Vinanico became in a second much may no sing on Vinango. You only talk any bigger macro seca and then bit money chingo mother by Natin Caroya Santa May don't Magatal Tungo. Nabu non the program on Bongi Keiko. Nabuko ni another program talango na Sarava Mada ke Vodafone Play and Walu na Kaloko. Oh, bekin the Bagital Tuna became Nitalan Itokani ndau sema tumai hen wasining on Binango and Nabuko ni Namuni Santo Batal Tumai and a Facebook page and Nabuko ni live by the Ritic member program go ni Sarava Mada ke Vodafone Play and Bongi Binakaniko. No, they take it like a member letter na program go. Osarlalo Tinikwa. Bunga sarna lalo binaka o Sarava tiko tiga buti mingo yau mo lesu batale kon na Avengers kon me tiga bu mai na matai ni Avengers ya to mai me adaba sar chumai kon e woti ya mataka usana lei tiga bu mo irekede na lalo enda tale taka mai ndorongona ratu binaka sartunga ngo korna lalo makawa nda sanga ni irne lalo bobo chungo ngo ratu tal tunga lama ya ko ira la kuma ina ndonanguna o bomota ni bunga beira na lebenda rachungo era sa sangani abaka sama takatiko na bi matanga lialalo endando sarabo tu ili ndu na makitu walebu en nondando sarlalo ngo indonela longo na flash se tibu mena tv lei la kuma ne kenela baka ndandu na makatu ya na ken vidabata na lalo ni flash era tiko telanga en Vodafone Play kanga madaka ba download taka Niko sa download taka uchi. Iko sa nasya mo sa rekine empisa mo siya mata na no mo app gori ni Vodafone Play kina empisa me baka ni baro taka tsunga mai na ruana app ngo oya na company ngo na Vodafone. We abana ni michigan ni bekenda mother mingo na school bowl and a live take tali tunga and Vodafone Play. We ana nanda tika leka member ta tunga na ni program ngo ni Sarava Mada ke Vodafone Play. VitiFM Sarava Manda e kautani vekemni o Vodafone 5G. Unleash the speed now. Yo so mambulo changa ni bekemni kedena itokani ni sema to mingo mona libulibu na mbongo ndenda be kala beti roko ni mbule bina ba kebe mbose in sababu na kene be na tal changa ni be navnil Master Navi na no musema tal tonga mengore na Federal States of Micronesia Royal Wanga Report ni mbule bina ka na buni ka ba berl ba der tongor mai lami wasen na tina ifi ni mbule bina ka tau sia mchuma mai na soko na walu road ngor mai mbua sauni walu tukana ni mbule bina matangali isa ba ka biti ko ngono ngo ba kirbi unaisi bola dola bina mena ni kirbi ani ngio lebu randi di watawa ke unaisi bola ranguna is block tingango wale ngonga loma nikaya mai buatu lele kena ngo mena muni Domortone lola na zau nindela ni kula Isangara unande kukui tekiao Ya sema chinga nonna bi bambola taki bambola dal tokani ko be akata matakimbo ni mbole binaka mai na Hilton Hotel bana ni mirto chinga na mondo mata timi ni hotela en nanra ilako lako sumuchiko kina yetu malolo en Inter Hotel tournament wa the ngango na PM shift sa kata saya salalom dal tuari be kem dombose obi mbole binaka megena ni mengali kira ngori abe sakiusa semo chiku sarmai loto kana mbongani kwa is roko bithi ni mbole binaka ni mga kem na squad ni diver sem sarchuka ni weitui oi kati ya wangori andi labe ni ambombo ndo mbole binaka mena ni mga kira baby party ke kaveni so bakalia limiva ni mbole binaka matangali wakina binema ni kumbu arna yandra matagali megene ni mga irekedra boys ni no sorry na lawara sem chuka ni Queensland Australia mai be vuninra la boy ni mbole binaka bakana buya wise mbole binaka tau mai mbulolo mai mba isa mbole binaka vingu isele sandende buna kalo ni mbole binaka wali di binaka ni bikem raw so bakalia limiva ni mbole binaka sulu nganake isa mbole binaka tau sabani ni binaka tue ni bikem ni anambongi dendai Ege na makatal tinga mai na buguni nonda programa ni serbo wera ndrongon leka mengo bakakina nonda programa ni rongo damanda na noni tal no ndobertu na dorbo mesetan lo tako ko na bunwa erando mode tukina dare dara bolo moni be ka tukina ya bambola dal tani ngori be mosese na wa
Mbula bina arna yan matagali may na matawikay may tokay malo may random mbula binaka. Tinay miri isa. Reda manda. Evi ko chiko sao tinay miri manda gurmen. Lando sa boy kata-kata kimen. Ang bulal to kanigori may Andrebo ni LM 1 for 1 may bongin rawe na musa matal sa manang bongin ikua. Isa may asa na tinay fi nanumita lang kira may finaw iba merekele no ang gori may suka ni walu road gori may nambua. Tux tangi ni bole binaka. Sula silesu ni bole binaka. Wala ni binatal tungani kalika sa kuroy. Bole binaka ubi. Isa. Au kali sermene na ni mga kina pa kabi watini. Go nga may na FSC may mba. Wano ni binata bi kamro kali. Teki moro teki chuko na mbul ni bubale. Moro teki chuko na kena itabi. Aya nga nasa sanga. Ya sana oi bambol talin gorbi sani abito bola kasar mo sa ambi usani. Na nimirto ka ngoni bul ni namo si secondary school na betero ngini mataka pambibinga kibe max abito. Na buni bina ni mitame gor ne sani abito. Bina bale bunando botal tsunga mai kikenda. Na wasini ngoni bina ko. Sana mai botal tunga kenda na program go ni Sarava manda kay Vodafone play na mbongi bina ni kuwa gana makamay na nonda yawo ni servo. Na dona ngona leka mai ngo. Ya tal tibi ngo turang tau ratu na kini boleh binaka magana ni mga nikir bikem raw andona sere. Choeli and Reketi Agriculture Station. Oi kay Choeli kay Reketi Agriculture Station and Reketi Maduata. Salo lo mutir bikem daw gi bangal letal ka na lo makiwi kinubal na ilo. May Reketi. Andi laban ni ang bombon do boleh binaka ni mga nikir binam mo alam wotay nga no munilo manikoro. Embarotu sa ipo mayra. Ngo nga olelea na buli bini ni michumay ng bongin din daya. Sa lambu na ni buli bina arnayan ramatagali may kinalaman ni Kore no sorry na lawara. Yasin George no buli bina good day from Cape Town. Woo! Thank you for joining us Yasin George. Mr. George this evening. This is in Fiji. Thank you for joining us on VitiFM. Follow us. Like our page. Una isi bola-bola pa ni binatungan ni naman ni Peng Karabi. Isa. Tara magana ni Manny kino ratu bola-bola Bundaberg, Queensland, may Australia. Sa bali ni binatun ni Bikim Rawa Biotini. Ya sana may dapat tungay kiro ng program mo ni Sarava manda. Kay Vodafone play nga na magmay nang dayawo ni Servo.